darsate maaltu khara farshoo isa oof maaltu khara zinaa isa oof maaltu dhalaa irraa harka kaa'utti isa oof maaltu dhalaa ziyaariyyeen mu'aanaqaa maaltu godhi jeen maaliin jaartii jalladhu jeen jaarsa jalladhu jeen olla jalladhu jeen imaan harma keessa gashee teessan intala garaa qabdan bargaa ibiimu warra kombotirri natti hime intala garaa qabda jaane haya dhaladhu tiyyaab nabiin alayhi salaatu wassalaam maal jaan tazawwaju alwaduud alwaluud jaan fa inni mukaathirun bikum al-anbiyaa jaan dhala jaarsa jaallattu fuudha dhala abbaa manaa jaallattu fuudha dhala hedduu hortu fuudha guyyaa qiyaamaa isiniin anbiyoota dhaadadhaa jaan ati hoo maal jettere ati gaafa gadaamee isaa haadhaa keessa jirtu eenyu si dhiyan eenyutiitu achi si yaaduu ture rabbumaa si yaaduu ture miti eenyu deemu jira waraabessa gaaraa eenyu deemu jira ilmoo takkitti ati dhaltuu jettee rabbiin rizqiin haadha bayyattee jaartii masheessite rabbi sodaachuu dhabdee aadaan nama dhalaa jibbuu ummata mushrikaat ayumsikuu allaahuun am yadussu'u fi turaab sadhiiroo jaartiin dhalaa dhalteeti aaruma kiyyaa wajjiiniin qabadha moo'isiitan moofirraayin owwaalaa kanaaf adeemsi keenya ummata keenya haqa jaartii teenyaaf irraa haa eeynu haqa gartee abbaa mana keenyaaf irraa haa eeynu dardarri dubrata fuudhuu barbaadu haa dubbisu shamarraniis dubra dardarriitu abbaa kudhanfaa qaba takkaatiitu abbaa kudhanfaa qaba adeemsi shari'aadhaa kanan nama najeetu kanaaf awwannin isinii dhaamu ibaadaa yogguunii fi dalaynu barnoota wajjiin ibaadaa godhuudha qabna waa barachuudha qabna ibaadaa eega akka rabbiin itti nu gabbaraa jeetti isa gabbarre nama arrabsuu dhabuudha nama dhawuu dhabuudha nama hamachuu dhabuudha haqa namaa miidhuu saamuu dhabuudha haqa walii eeggachuudha jechu reeyni wal muruu dhabuudha yooniifi kun argame guyyaa qiyaamaa salaanni nuti salaannee soomannee hajjii goone bakka ittiin gartee dhaqamu bakka ittii kanaa jechuu hawaasa keenya keessattuu magaalaa nabiin alayhi salaatu wassalaam shayxaanni magaalatti baandiraa dhaabe jaan magaalatti khillee dhalaa jaan magaalatti khillee banaa jaan armaayi bakka hunda gartee wal geeysaa jaan wal oofaa jaan bakka ittiin inni galu nabiin alayhi salaatu wassalaam kanaaf maal jaan jalqaba nama magaalaa seenuun ta'inaa jaan aakhira nama magaalaa keessatti fuulleen ta'inaa jaan shayxaana nama dhabeen nama maxxanaa jaan kanaaf ummata keenya hawaasa keenya ka islaamaa ka dhiiraa fi dhalaa ka xiqqaa fi guddaa aadaa guyyaa keessaa as shorroysu tan aadaa guyyaa keessaa asuuf ka takkaa fi lamaanii gaan keessattuu aadaan bakka ittiin itti hoddommaattu dubartoota biratti hoddommaatti keessattuu ka dhiirtirraa waywaataa jirtu amma dubartii ulma baha ja'anii utee lafaa dhaqan takka waluma biratti waan ajaa'ibaa dalagan nyaara gartee haddattee nyaara keessa kuullattee waan hin taane fuulatti if dibdee huccuu waxxaramtuu kaayyattee ulma baha ja'anii waan aadaan faallaa dalagan hin jirtu kun walitti naadhaama yaa warra hawwadaay yaa hawwana hawwadaay jechuun bakka toohinni irraa burquu ture yaa akii quxxusuu hanga facaalte rabbii sinaa taasif quxxusuu hanga facaalte rabbii sinaa godhu namni gariin duran boodannoo haa godhu jaanii marduwaayee keessatti ummanni keenya boodannoo haa godhu jaan waraana dhaqan faarsan jaan gala faarsan jaan waraan gala faarsan malee dhaqan faarsan jaan magaalaan hawwadaay bakka itti toohinni jalqaba irraa burquu ture maziida hawwadaay salaanna jaanii arman namni deemuu ture gama boodaatti rabbii isin hin deebisin zulmiillee magaalaa keessa hedduudha jirti magaaluma hunda sanii keessattuu namarraa yogguu waa bitan yogguu waa gurguran wanni niin itti sii gurguree san kanuma uma jaan
zulmii bittaa gurgura keessa firraa haa eenyu akka shayxaanni gaafa kaan harree afur ka magaala gabbuus yaa shayxaana kanan harree tana eessoofte jennaan naggaduu fi noofakaa jeejaan shayxaanni harree shananuu moo yoo afranuu moo maaliin naggadde jennaan takka irratti hizdiin naggadaa je'een takka irratti khashiidhaan naggadaa je'een takka irratti zulmiidhaan dalagaa je'een takka irra kaydiidhaan dalaga je'een naggada je'een hizbii eenyutti naggadde eenyuuf gurgurte jennaan warra waa qareettiin gurguruu deema je'een hizbii tan zulmii yoo eenyuun naggaduu deemte jennaan zulmii warra aangoo qabuttiin gurguruu deema je'een khashii nama gartee ganuu hoo jennaan naggaadettiin gurguruu deemaa je'een kaydii yoo eenyu gurguruu deemte jennaan dhalattiin gurguruu deema je'een akkasii shayxaanni haasawe harree afur naggaduudha oofa takka sheekootti gurgura takka nama waaqaree gurgura takka naggaade gurgura takka nama aangorra jiru gurgura takka dhalaadha gurgur dhalaan akka jaarsa goggootu hin darre asumaa fi arma baraadetti dhooyte magaaluma geessanii nun gurguratiin qofa hafee bar isinirraan kaayetan nabiin alayhi salaatu wassalaamii bar nama aqliinsii irruu nama diinisiidhaa irruu nama aqliinsaa guutuu nama diinisaa guutuu nama akka keeysanii ka injifateen agarree je'een yaa ergaa rabbii akkamittiin keenya irru akkamitti aqliin teenya irru torbaanirraa baatiirraa hogguunii fi baatiirraa ta'eetiin isinit dhuf ni salaattanii jee soomana ni soomantanii jee ni sooman irrina diini jeen kun aqliin hoo yennaan isin nama lamaatiitu ragaa keeysatti dhiira nama tokko qixxaawo jee dhiira nama lamaatu dhalaa nama lamaatu dhiira nama tokko qixxaawaa jeen irrina keeysanii jeen nama aqliinsaa guutuu diinisaa guutuu nama injifatu isin maleen arkee jeen akkamitti hinjifanne ifitti hin gaafanne caljaan akka kokkodhu jiran quba qabanii mire lameen kaan irraa gaafataniiti ta injifachuu tan hin gaafatin irraa maa gaafachuu dhaban akka kokkodhu jiran quba qaban ka tana nutti hin gaafatinaa jaan akka kokkodhu jiru quba qabna kanaaf dubartoonni warri gartee jaarsa akka malee godhu haqa jaarsaaf irraa eegaa isin yaa warra magaalaa yaa warra baadiyyaa namni gartee kurbii dha'ee kurbaa dha'ee jaartii irratti fuudhee jaartiin roorrisu jaartiin dhalaan gabroota rabbii dhalaan miidhina nabiin alayhi salaatu wassalaami hoggaa du'uu deemu dhala dhaammatee du'e ittaqullaa rabbi sodaadhaa dhalaa keeysatti guyyaa hajjatal wadaa allaha finnisaa'iji rabbiiniin isin adar rabbiiniin isin qab dhalaa akkanaa eeggatten jedhe dhalaan irraa miidhina dhalaanaa quba qabaadha akkana jee dhaammatee du'e nabiin alayhi salaatu wassalaam ilmaan irraa horte ilmaan lama sadii afur shan irraa darbite beeysii tanaan eessatti ilmaan kanaan deemu hogguu ati armat tana lakkiftee kara birootiin taaffise jedhe kanaaf dubartiif irraa eega haqasiif irraa eega haqa ilmaaniif irraa eega haqa ollaaf irraa eega silaa isaaniif waa toltuun qabani isaanis nurra yaa'uma jirani ammoo nu lachuu daangaa keenya yoo eegganne gaari dubartiinis daangaa isii kaayame osoo eeggatte daangaa isaa kaayame osoo eeggatte wanni hanga sanirra gartee tolu hin jiru hogguunii fi dubartiin takka yoo jaarsi bar kitaabni kaje yaa gabrittii rabbi kulli zawjika jaarsa keetiif dachii ta'i jaartii irraa waywaat taan jaarsa irraa waywaat kaan ollaa irraa waywaat kaan ilmaanii irraa waywaat kaan haadha abbaa irraa waywaat kaan ummata muslimaatii irraa waywaat nutii kun ummata gartee nabi hin qabne ha kitaaba hin qabne ha gartee ha qiblaan keenya kun nu tokko nabiin nu tokko quraanni nu tokko rabbiin nu tokko ummanni nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami irra caalaa ummataat kitaabni keenya irra caalaa kitaabaat nabiin keenya irra caalaa kitaabaat irra caalaa kitaabaa kitaabni keenya masjiidni keenya aakhira masjiidaat waa hundinuu gama boodaa taanee quxxusuu taanee hangafa caala kanaaf hawaasa keenya
yaa magaalaa awwadaa barnootatti as deebi'a zulmiirraa if eega haadha mana keessanii yogguu mana galtan haadha mana keessanii waan barbaachisu gargaara akka nabiin alayhi salaatu wassalaam mana isaa keessatti waan isarraa barbaachisu hawwan isaa gargaaruu tureessanitti boona lakkisaa isiidhatti tuffii dhiisa zulmii lakkisa amantaan islaamaa zulmiidhaan nama najaju haqa namaa ifirraa eega nama meeqaan maallaqa namarraa fuudhee maallaqa namaa didee taa'u jira keessattuu warra jimaa faaha keessattuu naggaajee dabareen isluma qabi makiinaanin bitadhaa liqiin akka inni jeeti qubii namaa meeqa fudhatee nageessan booda silkii jijjiirrate guyyaa qiyaamaa dhufaa beek ka maallaqa namaa fudhattee itti dhib rabbii si quba qabaa beek amaanaa namaa meeqaan nyaatee jira amaanaa rabbii nama meeqaan nyaatee jira amaanaa rabbii haa eeggannu amaanaa namaa ta namni nu bira kaayye maallaqa kanoo naa qabi jee liqiita namarraa fuun qubii guyyaa keessaa itti seennee deemu jiru firraa guunneetuma firraa galchuu yokkas hin ta'in quubuma tanaa ofirraa hadhiifnu rabbii keenya kadhannee waan rabbiin nuu kanne faxarree jiraachuudha qabna hawaasa keenya hawaasa islaamaa kanaaf namni rabbitti amaneju guyyaa akhiraatti amaneju haqa namaa ifirraa eeguu qaba hayni namaa kareedduun zulmiin tun sadii hin jiru takka zulmii siifi rabbii kan kee jidduu jirtu takka lammeeysaan zulmii siifi nafsee tantee jidduu jirtu lama sadeeysaan zulmii siifi hawaasa jidduu jirtu tarabbii kan keetitti dilooyte armooliin ulaan cufa akkasi quba qabaat deemii balu bira dhaqi namaan jaa rabbii deem ahmadii miite san bira dhaqi aashaa miite san bira dhaqi maallaqa namaa katti didde san galchu antum na bira hin jirtu waraaramni namaa deemiin hin dhumin liqii namaatiin hin du'in namni liqii namaatiin du'e deemiin namaa osoo irra jirtuu du'e ruuyin isaa samiin hin banamtuuf jaanitti qufamti nabiin alayhi salaatu wassalaam ruuyin isaa yogguu armaan ol koramte itti qufamtii jaan namoonni qaantam wal beeynammaas namni wal beeku mala walitti hin baasu beek namni wal beeku ayni walitti hin baasu kanaaf waan nama bira haqa namaa kasi bira jiru firraa galchi badii tanteeta rabbii keetti daloyte harka ol qabi yaa rabbii naa hararamiji teetii fi tanafsee tantee jidduu bakka ittii jirtu sanirraa soossoy jijjiirame nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa haakim keeysat inna al-iimaana liyukhlaqu fi ahadikum kama tukhlaqu sawbu ja'at iimaanni tokko keessan keessatti akka huccuu qaamarra osoo nama teeysu cicciramtee buguututti nama meeqaantamii iimaanni keessa bututee dhume jaa dhageessee hadiisaa sitti meeqan meeqakas iimaanni tokko keessan keessa jaa akka huccuu qaamarra nama jirtutti cicciramtutti maan arma keessa ciramesan nabiin alayhi salaatu wassalaam لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب الشاني حين يشرب وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن حديث البخاري كيست نمني زنا غودي اوغو زنا غودو سن ایماني عیسا الرافو دمي زنا غودو جيرجا نمني فرشو دو جيرو تو اوغو فرشو دو جيرو سن ایمان الرافو دمي جيرجا نمني وان نما تركلا تو سن جيسن ایماني بيرنجرو جا وفي روايه لابي داوود فيكون ايمانه كالذل فوق راسه iimaanni mataa isaa gubbatti ol beeti akkana gubbaa ta'aa jira hanga inni waan san irraa gartee ka'utti kanaaf yaa hawaasa keenya shayxaana harkaanuu qabu addunyaa gadaantii harkaanuu qabu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa gartee darajaan isaa hasanii tokko man kaana hammuhu addunyaa namni yaanni isaa addunyaa qofa gartee ta'e laga addunyaatiin itti bana hangaan isaa kanne san malee watakkan harkatu jira namni immoo yaanni isaa yaada akhiraate addunyaa tana xiqqeesseetiin fidee deemi baluudhe dafi jeetiin xiqqeessee addunyaatti fide namni yaanni isaa addunyuma bichaate guyyaa addunyaa yaadaa oolti halkan yagguu rafuu deemtullee makaddaa maal godhatee gaciif mee akkamittiin taa'aa jira wayi maallaqa hoggaa gaciisullee osuma maallaqa yaaduu gaciif nama kana addunyaa tana keessa laga keessa duumee kuje
akkuma tiitichaati ya inni tiiticha armaan bishaan seen armaan sagaraarra jiru asiin malaarra jiru asiin dhiigarra jiru asiin raqarra jiru akkuma akkasiitii gartee jaar kanaaf hawaasa keenya hawaasa islaamaa ulamaa qabnu dhiyaannee kitaabni ganaa nuu bu'u hin jiru nabiin ganaa nuu ergamu hin jiru kanaaf wanni nurraa barbaachisu karaa amantaatti as deebinee karaa diin keenyaatti as deebinee haa wal dhageenyee wal quba qabaannee adeemnuun isiniin jaa kanaaf mee azaanaatiitu geenatti fakkaata الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا kanaaf gaa inshaallah obboleeyyan keenya gaadiin keenyatti haa jabaannu dhaamsi kiyya gartee kana waaqiyaa waan takka tarkaanu qabduutiitu jira beeltii waraana fincaan illee waraana naa afadhu hin feesisu jedhanii kanaaf sheeyni keenya aalimni keenya muftiin keenya sheeyni shaadam tuulaa umrii rabbi nu haa dheereessu dhiyootan walitti qabamnee waa'ee gargaarsa ummata keenyaa bakka hedduurraa qabeela keessa jiran gargaarsa naggaadeen teenyaa siin duraas guuranii akkuma sheeyni keenya shee Amiin Ibroofaan shee Jamaal Aliyyifaan akkuma qilleensa irrattuu agartan gaa bookeedhaa fi arma gadiis bakka hedduu gargaarsa geeysaati gartee jira waan naggaadee walitti qabdeeni kanaaf beeltitu namtuudha silaahiis wanni takka yogguuniif dhufte mokkorumaa fi gartee dhufte mee gargaarsaa shimbirroon muka takkarra qubattee muka kaaniifis ni teeysi ummanni saniis badii isaan dalaganii toltuun nuti dalaynee roobni armaayis dhabameetuma gaa akkuma quba qabdan sanii quraana qaraanee rabbi kadhannee rooba hangamma jiru kana nuu roobee midhaan amma kanuma agartan kana jiidhaadha amma mayrutti jira kanaaf biyyoota beelatti amma jirtu gaalli jalaa dhume gammoojjii loowwan jalaa dhuman wanni isaan qaban jalaa goggoyde akku xiqquma qabnu addaa kutannee wajjiin jiraanna arre isaantu beela'ee boru nu ta'uunis ni malaa kanaaf bakka gartee duraan nama gargaartu warra beela'ee jira ummata keenya ka biyya alaa naggaadee teenya ta biyya keeysaa warra qabeenya walitti gartee guuree ummata keenya beela baase san
khayriin duniyaa akhiraa isaan bira haa dhaabbattu, khayriin duniyaa akhiraa isaan haa laaltu, warra khayrii duniyaa akhiraa irraa qooda harkata rabbi isaan haa godhu. Ummatoota keenya beelawaa boggaa warra dhaabbate hunda kabiyya keeysaatii fi haalaatiis addunyaa barakaa qabdu bira rabbi haa kaa'u. Gargaarsi guddaa wanni nuti gartee godhuu qabnu maallaqallee waan dandeenyu kanninee ummata san rooba kadhachuufi. Ummata san beeyladaa duraa du'u jira, gaalli duraa dhume, na bilbilanii guyyaa tokkotti gaaloowwan 40 gaala 50 duraa du'u jira hawaasa keenya. Dubbiin suukanneeysitu akka malee nu laaleeysitee jirti. Akkummaan itti waa kutannee gadda barsinu nutti ulfaattee jirti. Osoo daa'imni gartee dhumu jiru namaa du'u jira. Kanaaf mee waan rabbii isinii laaffise waan kiishaa qabdan kagartee as dhuftanii anna katabaa kunoo hangana jettaniis gorsa kiyya guyyuma birootiin inshaallah itti deebi'a. Mee amma beelaatiitu gartee durfama. Mee waan rabbii isinii laaffise silaayi sarmaa deemee waachi dhufee kiisha keessan hin seenu. Waan rabbii isinii laaffise arra kannitan malee boru jannata keessatti isinumaan nyaachuu deema. Mee magaalaa teenya ta'aa wadaayitana akkuma guyyaa armaan dura obboleessi keenya kunoo fidee jira takka 2 3 4 5 qarshii kuma fidee obboleessi keenya kun mee guddoo rabbitti yaahan, mee guddoo rabbitti yaahan, mee guddoo rabbitti yaahan, guddoo rabbitti yaahan. Diinii dinageen itti haa ta'u, diinii dinageen itti haa ta'u. Kanaafuu ummata keenya waa'ee duudiitu gartee jira. Arra armarratti riqannite boru gartee isiitu sii deebi'uu jiraata. Nama gartee beelawee nyaachisuun, obaasuun, uwwisuun shari'aa islaamaa itti nu ajaja. Rabbiin guyyaa qiyaamaa abboo ani beelaweetiin na nyaachisuu dhabdee, dheeboodheetiin na obaasuu dhabdee, daaraweetiin na uwwisuu dhabdee, yaa rabbi akkamit jennaan kunoo ibalu beelawee wayitti kannite, wayi obaafte, wayi huccuutti bitteehi silaa gaafa san dalaytee bara anaa garteehi akkana yaa rabbiin guyyaa qiyaamaa. Kanaaf obboleessi tokkos qarshii 200 as kanne kara hawwaniitiis kara shamarraniitiis maallaqa dafaa wal keessa nuu deemaa guura as kanna. Yoon barcaatan teeta har'a qamaatuufi aayilaandii keetiifi nyaata kan keetiifi kana yoo walit dhabe tokko tokko ka ibiddallee qabsiisuun dhabamuu bari tokko tokko ka ibiddallee itti qabsiisuun dhabamu. Siyaaraan haraan hin dhugina. Hawwan jaarsa keessanii dandeessanii siyaaraa irraa dhoorka. Siyaaraan haraan jiituu ni biyya lakaayanii saraan, tataraa keessa laaqanii gasuuqanii saraan, gaayyaanii saraan, shiishaanii saraan, farshoonii saraan, zinaanii saraan. Waan haraamirraa fagaadha. Qullubbiinii fi shunkurtaan namni nyaate maziidan dhufinaa wanni jaameef sababa ajaa'uu isaaniitiif. Siyaaraanis akkasumanii ajooyi hin dhuginaa haraami yogguu jaan ummanni sahabaatu farshoon haraami jennaan osoo ittiin deebiin ganne kan. Kanaaf waan akkasii irraayis fagaadha. Mee maallaqa ittiin du'aa godhaa maallaqa as kannaan biyyo magaalaa hawwataa maayikii qabadhee isin dura taa'ee armaa isin biraa deemuullee qaanyi hawwataa himaas bakkini hin jiru. Waan hin jiru dhageessanii baay'ata akkaan jee dhageessanii magaalaan tun magaalaa tan awwalu masjidin jalqabni masjida fooqii ta'ee kan hawwataa bakka hunda dura fooqiileen magaalaa hawwataa keessa jirtu hundi eega masjidni kun fooqii eegalamee godhata. Masjidni tamaa'ula tole moon tol baay'ata as kannaa kaa maallaqa kanatti. In dhufne laalammaa abbaan Muhammad Saafii kunoo Finfinnee tana namni seenu jiraa jee baadiyyaarraa gammoojii gadiirraa wala sheeka wala jaartii wala ilmaani akka jiruun buqaanii dhufanii
obboleessi kunis nakkanne jira takka lama kumaa fi dhibba lama kanne obboleessi kun aboo guddoo rabbitti yaakan boo guddoo rabbitti yaakan abbaan baariitis kanne jira takka lama sadii afur shan qarshii kuma kanne abbaan baariitis guddoo rabbitti yaakan shayni keenyaas takka lama sadii afur shayni keenya imaamni keenya guddaan kunoo qarshii kuma kanne imaamni keenya guddoo rabbitti yaakan guddoo rabbitti yaakan guddoo rabbitti yaakan khayrii duniyaa akhira waliin rabbi isinii haa qabu hamtuu duniyaa akhira rabbi isinirraa haa qabu aboo magaalaa wadaa'ifiin du'aa kadhachuu deema gaayi toofiqeenis qarshii kuma lamatti himi jaani gurguddoo rabbitti yaakan gurguddoo rabbi isinitti yaakan diinii duniyaan isinitti yaataa diinii duniyaan isinitti yaataa rahmatayye shi ab me kamala inni arshi kuma garte shi Abdulhamid irraa obboleessa kanne rahmata ya rabbi rahmata haa godhu rabbi rahmata haa godhu ilma isaati irraa kanne rabbi rahmata haa godhu diinii diinagdee isinitti yaataa magaalaa teenya aasimaa teenya magaalaa awwadaay guyyaarraan guddattame rabbi haa godhu mee magaalaa tana amiin naa jee بأمين جايف مقالنا وداي كيارنا قدت نجاد مقالا وداي كيس جرت في فنة أبا بيا هاتان ورشا جايبا أشتي هاناب إكان كينيا نوها قدت قدام كينيا سولا ديرت إكاني سولا قدت يا ربي مقالا وداي تنا نوتيس يا ربي مقالا وداي نوتيس يا ربي مقالا وداي جياهن داي غرتي اتئوفتا جرا magaalaa awwadaynu haa guddat magaalaa awwadaynu haa guddat magaalaa awwadayirraa budaa rabbi haa qabu nama magaalaa awwadayitti mana barshoo dhaabatu isuma rabbi asii haa oof nama magaalaa awwadayitti bunnaa beetii dhaabatu isuma rabbi haa oof mana taawalaatiin as keessa dhaaba kajuullee rabbii sanurraa haa dhooru magaalaa awwadayi keessa manni taawalaan dhaabbatiin manni bunnaa beetiin dhaabbatiin harka Mamibat. Harka ofa. Malah kana kajuain vetani ke amagalan awwadai. Abon vetani. Nek. Asal kata beti berbatu konjalata. Rabbi siaga Rabbi siaga. Enyu ma janje. Namnu unis kari makan jira. Al khairi nama tarsi kuma makan jira. Allahu akbar. Gurguddoo rabbitti haa hannu gurguddoo rabbitti haa hannu rabbi isin haa jaallatu rabbi isin haa jaallatu akkaatiituma haadha abbaa kiyyaa rahmata jaanii rahmata rabbi haa godhu tokkos mijiyyoo takkaan jaalladhe jee walitti rabbi isaan haafet takkas maallaqa ergiteetu gurbaa tokkoon jaalladhe jetti walitti rabbi isaan haafet warra wal bira dhufu rabbi isaan haa godhu aboo qaanimaata jaallatte rabbi isin haa kan shamarran keenyaas jaarsa raaziyaa rabbi haa kannu isinis jaartii raaziyaa rabbi isin haa kan namni jaartiin itti jaallatte rabbi isin haa qajeelu Ahmad Haji qarshii kuma lama kanne guddoo rabbitti haa kan guddoo rabbitti haa kan diinii dinagdeen isinitti haa ta'a amina amiin jaartii jannateet rabbi isin haa qajeelu mucaa kanallee maashaa Allah mucaa kana aalima rabbi haa godhu doktora rabbi haa godhu qarshii 500 fidee kanne doktora rabbi haa godhu aboomi harka kiisha kaaya qarshii 10 illee taatumee oluma baasaa irraan tuffatina ديني جنگين سنتياتات ديني جنگين سنتياتات وده بكان نتيجه وانجروك شيخ اگر جيكم قولان قبط كل خجون دبيكم قم مسلم لين دبيكم قم مسدين لين دبيكم قم لممل الله ها ولا بكان نتيني سنه كنجر وركاي سنقلته ديني جاجين رب الرحاقل اماموتين قامتان اللونو ايغل تيتي أونا كنا خاطين بوديما ديني دينageen isinitti haa ta'a mee isin mara keessa haajaa rabbi isin haa baasu abboo kadiir keenya fidee jira aalul khayriin meeqa kuma lama fide aalul khayriin tokko haadha abbaa kiyyaa rahmata jaadha akkasimi
رب رحمة عقدو رب رحمة عقدو أبو ربي سنتياها أمة خين جسم بلا ربي عباس يا ربي يمنو تيار ما برو خوني سانينجيس يا ربي رحمة عقد يا ربي رحمة عقد لبو مالك والبابا سايسين دواني ربي سننافس أول كين جيسين الرئيك تاجر غري خديجة غري سمية اسم الرئيك تاجر بيخي شايف كبتا بيلان نماجر نمني خينيا मैं हमको बिशानी से नहीं लेता उल्बासा अंकल आगना थी नहीं सिनी देखो हमको बिशानी से उल्बासा आइलांटी नम्बर सोचते मोदीते मिशनी जा हैं आए दिते मिशने से उल्बासा का रुकुतोरा पिसने त्यागन रुकुतोरा पिसने त्यागन ini dinagay ni sini tiyata yara berka kana kulanun debisin yara berka kulanun debisin hanaaf garte inshallah gurguddoora bisini tiyaakan dini dinagayni sini tiyaataaf dini dinagayni sini tiyaataaf ijoollee fayyaan irraa hin qabne jeeti gartee tokko qarshii hawwan irraa botolchite hawwan irraa gartee qarshii 500 gartee kannanii ijoolleen irraa dhukkuba ja'ani ijoollee rabbi aafiyuuf ijoollee rabbi aafiyuuf yaa rabbi nu aafiyiif yaa rabbi nu aafiyiif balaa rabbi isin irraa haa qabu kun haalul khayriinis akkanuma wali qabee gartee fidee jira diinii diinageen itti haa ta'a diinii diinageen itti haa ta'a yaa rabbi harka kana qullaan hun deebisin yaa rabbi harka kana qullaan hun deebisin aamina aamiin isin mara keessan haja qabdanii haja rabbi isin haa baasu mi haja rabbi isin haa baasu mi haja rabbi isin haa baasu haja rabbi isin haa baasu yaa rabbi harka kana qullaan hun deebisin yaa rabbi biyya beela jirtu san yaa rabbi hoobaroobiif taqarshii 500 ta'e ilmaanin na duraa dhukkuba yattee تنا ربي عافيه ربي عافيه آل الخير كرسيكم السبيل كبه ميقر كتو ربي تياهن ميقر كتو ربي تياهن كتو ربي تياهن يا حواس خينيا بانك مزيني بكتين الرائجة ميندا اسنيخان عالمي بكتين الرائجة اسنيخان umat guddootiyyee dhukkuba jaamujaan kun rabbi haa aafiyyu rabbi haa aafiyyu madarasaa mindaan irraa eeggatu isin beengattallee shayni keenya shaada marma dhufanii waan gartee isin irraa guuraniis qubaan qaba sababaa maziida banaa jiru shariika keenya sheeka keenyaa shaadan baalla shariika shaadam tuullaa shaadan baalla sababaa maziida isaatiif guruu keessaniis qubaan qaba maziida arattanyaatiis akkasumatti gartee guuran beengadda kannine arramaanurra deebitan ganaallee njiin نجت اللي سرانه كماس أكنامي بروس المدف نماس بر إفتان اللي المدف نماس مدرسة أبام مدرسة سي أبام مجلس حلقة علمي سي أبام علماء قمسيسو سي خدرسة كاريا باسه إيبوسي إيه مخنون دخل إيجاجر إسمية تو خنام كنا خنا خنا كركتورة بتياخنو كركتورة بتياخنو متاخنا عالم ربي نهاجدو متاخنا عالم ربي هاجدو دعاء ربي نهاجبلو دعاء ربي نهاجبلو جيسه إيه خنام خطباتي تو करते गए जाने मेरे भी सिनामिल के मैं अल्लाह अकबर अर्शी कुमा अमर कुनो करते न तखन नहीं गिरने गुरगुदोरा बितियाहन मैं गुरगुदोरा बितियाहन मैं अम्मा सराता का कर्श में खुदा खुदा मैं खीसे सूका कर्शी शंत मवान दे अनि सूक तीन गिरा खुनो वान नावान दो फेनिस नंबर खुनो कर्शी बलमान नावान दो फेनिस मैं उल्बास अम्मा मैं उल्बास आर कुमा खीसे सूका मैं कर्शी खुदा खुदा जमरा शेताजून अरतंजे जूता कमे ओलारा وقول كتور بيسمة آخر يا ربي مقالة أغوتاي ملكي يا ربي سنا ملكي أبور مقيسة أكوبة سكرة إيقادم باخالي أني سنبتيرو هاي تجير تمارا ربي سيا آفي يا ربي سيا آفي خار مقيسة حلقم متا هو كچاب نوجي جارتي روي جارتي سبيرا حادف
shamarran keenya raazii rabbi haa kennu raazii rabbi sitti haa kennu addunyaa barakaa rabbi sinitti haa kennu summa lama du'aayii yaa khayri dunya akhira bira rabbi haa kennu rabbi sinaa milkees yaa rabbi magaalaa awwataa milkees naggaadeen magaalaa awwataa yaa guddat khayroon magaalaa awwataa yaa guddat aboo awwataa keenya guyyaarraa naa guddat yaa rabbi magaalaan awwataa yaa guddat haadha abbaa kiyyaa du'aayii jaanii jannata rabbi haa kennu jannata rabbi haa kennu darbi darbi sodaatini miskinummaa rabbi lafa sirraa haa darbu miskinummaa rabbi lafa sirraa haa darbu hawwan keenya rabbi nu haa qajeel hawwan rabbi nutti hin jallisin nullee hawwanitti rabbi hin jallisin ollaa walitti hin jallisin hadeeyni sirra jirtu deeyni rabbi sirraa haa darbu hamana kiraa keessa jirtu mana keetti rabbi si haa baa'u aboo magaalaan teenya guyyaarraa nu haa guddat yaa rabbi harka kana qullaa nun deebisin yaa rabbi ummata keenya qabeela jiru san yaa rabbi roobiif yaa rabbi roobiif yaa rabbi roobiif yaa rabbi roobiif yaa rabbi wanni nuti kan nun geessuuf yaa rabbi roobiif yaa rabbi ammuma rahmata keetiin dhaqqat yaa rabbi ammuma rahmata keetiin dhaqqat amiina amiin amiina amiin harka kana qullaa rabbi nun deebisin harka kana hin jallisin akkana rabbi jala qabadhu way jallifte harkan jallisini rabbi jala qabadhu abboon nagee biyya teenya ta nagee rabbi nu haa godhu biyya teenya biyya nagee nu haa godhu biyya teenya lola rabbi ittiin fitiin biyyi teenya gizee hunda misoomaan guddachuu malee lola nutti hin fitiin biyyi teenya biyya nagee